Kāti, kua porowhiua atu ngā hāmene I uhia atura ki runga ia Elvis Teddy. Te kaihiika I haere tahi mārunga I tōna waka me e tahi atu waka hiika ki te whakahe I te kimi hinu I roto I te tairāwhiti. Mr. Teddy, you are now free to go. E hara I te mea ohorere kia Elvis Teddy I te rongo I ngā kupu a te kaiwhakawā o te kōti. Thank you, Judge. I waho mai I te kōti me te awhi o tōna whānau o te whānau a Apanui. Ka tika kia puta e nei kōrero e hāngai ana ki tērā o tōna ngākau. We were quite confident right from the start. They had no jurisdiction out there, and we were just exercising our mana moana. Essentially, he karauna mana kore. They don't know the nature of their authority, and we see them acting with absolute arrogance because they are blinded by profit and exploitation of these resources. E wiki tōria I tau ai nā te mea I waho atu ke I te ture te kaumārua maero ki te moana nui a Kiwa, te wāhi I mauhere hiaia Elvis Teddy. Kaore te mana o te kōti e pā ana ki waho atu I tērā. They are unable to assert their authority past 12 nautical miles where this deep sea oil drilling is to take place. So for those companies that want to come here, there is no security for their investment. So they might as well stay home. Mo era o te whānau I waho e tatari ana. Arā mai rāno I te wā I hāmene hia I tō rātau whanaunga, I ka hawhakapono rātau, kaore he kiko o roto. Pai atu taku whakaaro I roto tēnei kōrero, I tēnei mahi o te krauna, kia mātou te whānau Apanui. Oh, terrific news for the whānau, eh? At least the old laws come to our side and really found out what it's all about and what he was really protesting about. He tohu tino pai. Ai, ka tae e ia te haere ki runga I te moana anō. Ko te huarahi atu I aia nei, arā ka hikoe hia ki te wāpu, kei reira hoki e tatari mai ana, arā te poti hiika o Elvis. He wiki tōria kāre kore, he roa te wā e whakanui ana. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.